Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pai maijalohi tarigapan si ganu paribata bani panorang sugot nyarion. Pasada hita uhurta martongku mahita. Terima kasih anja puji-pujian may sumbah konur nami hubamu Bapa. Bani bagal ni pangidopimu huban nami. Natongtong manramotkon masarihon orosi marmuduhon goluh nami. Bani panorang sogoton pe torang yang urapa pikiran nai marite hatamu. Asi bani ganupan lahuan nami sa ganjang neron. Tetap ma hatamuin nagabi onjolan ban nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan rapakon tongko namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marian bani panorang sogot nerion. Nabu isisihan nami mariteo ni channel YouTube pon. Hata ni nebata nagabiri kapan si ganu paribata bani panorang sogoton Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024 ay matar surat bani buku pangukapon bindu 4 ayat 10 sada na makatahon sunon. Ham Tuhan nebata nami natalupdo ham manjalo hasangapon hamuliaon pakon hagugohon ay hamdo namanok pasagala nadong kumbani rusuh mudo ase manjadiin haganupan ancaha tartopa. Kita haganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu ibagas perguluhan ta si ganu pari terlobi bani panorang-panorang parpudion. Ratene lidah kita sonaha baik ay humbani pamarentah setempat, sonai age pamarentah pusat, berusaha do laho panaikon ekonomi ni masyarakat atape hadoharon ni masyarakat marhitihun ni tempat-tempat wisata andohar marhitihun ni ay labin roh buwe ni halak janah labin roh bahat ni mahomani pemasukan. Nah, kita ganupan nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu malas do uhurta marhitihun ni perkembangan nasi sonayai. Terlebih mahita sebagai halak na persaya. Jadi ay mahoma deba membahen anggodong ibadah lapangan atapi kebaktian lapangan kuria sektor sonai ege seksi-seksi tene ubani yanan na jenges ay sasitong ni jenges do haganupan iyanan ijape hita marianan tapi adong suasana na baru tene. Nah, suasana na baru on tu boy mempengaruhi hita atape boy membubai hita bertambah semangat atape merubah mahomani age cara pandang ta lahu mangidah jadi-jadian ni nebata. Nah, totu ibagas ay haganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon do hapeni isadari hita bahasa haganupan na adong ibagas parguluhan taon ay ma halani ne batado na manokpa. Jadi langadong barang atap ahape ibagas parguluhan taon seng marharohan kumbani ne bata. Halani ay ma maningon politik ijolom hita. Bahasa langadong hape ni nalegan nabuy ibahen hita gabe si sombah-sombahon. Jadi pitah ne batado hasa natalup si sombahon ta. Jadi ang gudong idah kita fenomena-fenomena atap na masa ibagas perguluhan tahun rahalak lau hubani ianan-ianan tertentu tene lahu mangindo pangurupion. Anggo hita sebagai halak na persaya langadong si sombahon pitah subali na batado mang. Napaduahon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halani ne batado na manop pahagalup halani ay seng bulih barang ahape na tinopain irubah kita gabe si sombah-sombahon termasuk ma age guluh ta sendiri arti ni ay langboy hape ni hita marsigatung hubani ahana dong bata. Jadi sanggah marsigatung kita hubani ahana dong bata na berarti do ay do maigatih kita si sombahon ta atape do maigati kita iyanan marsigatong bata
Halania halani lang adung na adung iatas tanoon nalang marharohan humbani na bata. Jana maningutak kas bata. Ahape na adung iatas tanon haganupan ay halani rosuh ni nebatado. Jana halani haganupan ay tartopa pita halani wasa ni nebatado. Na halani ay barang ahape ne dopa kon hita. Ibagas perguluhan ta si ganupari maningon ni dinga kita. Bahasa pakkawahta pardingata jana haporsayonta pita hubani naibata. Artini ay ipataridah kita matongon bahasa pita naibatado hasa nataluk manjalo hasa ngapon hamuliaon pakon haguguhon humbani haganupan parguluhanta. Artini ay porini pesipata luja hita marhorja bahkan luja hita merjuang mempertahankan sesuatu hal nama diar ibagas gulu taon. Dingat kita ma bahen nasangapun ni nebatama ay bahen hamulion ni nebatama ay bahen haguguhon ni nebatama ay tongon ase ganupan na masa ibagas parguluhan ton gabi perhitian tamatongon laho mangakui Rossi membakuhon orini PHP ni sa disoluk si tarono malas nyur isguluton dingat kita ma lang adung atap AHP ay nalang marharohan hubani bata. Jadi anggo humbani ne bata adu ay maningon hubani ne bata adu humani hita marguru. Maningon hubani ne bata adu humani hita marsukun. Jana maningon hubani ne bata adu humani hita mangondos kon haganup na masa ay halani ne bata adu hasa na membuat haganupan Rusia ni ay. Jadi marhitio na roh hita hubani ne bata mahumani na mangajari hita marhitio na pasing marhitio na masa ay. Jadi tanpa hubani ne bata hita marsomba, tanpa hubani ne bata hita marsukun, tanpa hubani ne bata hita marhaparusan, sehingga butuh kita artini na masa, artini na adong ibagas parguluhan taon. Tapi sanggah hubani ne bata matongon hita tetap mengondoskon parguluhan ta ijaima ibotoh kita sa etek AHP nabui ihorjahon hita sa etek AHP nabui ilaw hita sa ganjang niron halani butuh hita guguh ta ay marharuan hubani bata na iberi ni bata ay hubata totu hasangapon hamuliaon pakon haguguhon ma gabi kalanganta hubani na bata. Amin martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong bapa. Ase lambin tenger uhur nami. Barang AHP tongon nadung ibagas parguduhan nami. Ay marharohan janah marbona kumbamu. Alaniay barang AHP tongon nani horcakon nami. Sa ganjang neron gabi hasangapon hamuliaon main tongtong bani koran. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami, jala merapakon tongkon namion. Amin. Oras bat taganupan, selamat pagi. Anduar matongon, aganupan lahwanta sa ganjang niaron, marisi, hamuliaon, hasangapon, apa haguguhon, bani koran ni nebataan na pasingin. Salom.